August tarik som le sagini 2026 hapta khat hota banga chidi chatta in hichini khwa chun Catholic Church sunga hin milim houna le mithi ho zabol na idolatry and venerations of the dead ceremony kin lo pi ta chu anumen social media pumpia hung viral in mizo sinang imu so ke diu amulo be jong im lo diu ka ta san pon ai ya chu tu ni chi video ai ni vekit hi tivin pathin tu ni pi seyam ti hi inivet do good diu ai Catholic Church akiti ting ta le hin mi tam tan personal akila yum jiwin so piti ho tu na ka sei do nom chu loi le pai loi le gol elo le Catholic mi mal ho hi god na le de na le nui si na ki sei hoi poi haubung doctrine system ki tio hinang la ke phu do khat sam pon an ho chu nang le ke cha chu I convince ki bul phu na nei me hi bowin ya chi system pen le chi ki hil na pen chu hi ti zo hi khu ti zo hi ta ki sei ting ta le amia ki go nai la got lo dingo thu pha thu hoi mini pi a sei do ma cha chu ipizul do ka nei thei do ding ham ti zo hi gel puma lunglit na nei dio ka ki ikitip naw he ni zo tu nya chalai muna zo hum ki bol in Catholic mi mala ki sei sia ki de mai po we a system ni pi hama tup la doi pa zo chu hum ki ve go he hi chimun hi Italy gam Sicilia khupia Catina Cathedral Church sam in Cardinal Parolin lam kaina hi chi mass le ceremony hi ki bolai ai le chalai muna mithi lugu khat ahin dop do a chop le pen hi agat sen agatha lugu a hi ativin hi chi hi Catina Cathedral Church ong thun kal kumzo ko thinna kin ki manna hi ati oi ai le chalai muna kin mannaw hi ve ting ta ai le Durga Puja Diwali ai lo ai le yaw sang ki ti ho chi ima chai pon na pumpia hi idolatry lut momong jing milim hona kiti momong lut jing a Catholic hoin apam the lo tu chu mi tale me mit vat adinga chi choi ta nei amo hin idolatry kiti ting ta la hin za na sei na mu vinai a hin la I het diu khat chu idolatry a hi dan chu ting ta le kilep na man dan chu Catholic 10 commandment ko veleu chu number 2 pe na milim sim thu angsa kun hin kiti ho ta lo hi amo 10 commandment a ho so ting tale remember to keep the Sabbath holy kitiang ko remember the Lord's day tia a hel jingai 10 commandment asaw pe na kisi pen chu chang thumam khana hel da oi hi tabang ta chu pathin dan thu kidona system khanai ya chu Daniel bung sigi chang som ni langa na khon kitchen tan sein hi chileng pa chun dan thu jong helding kum jong a helding pathin mi thing te chu ama ang sunga kum khat ham kum yam kum ke ham ki pilu ding gen theina thu ding heti chi dark ages khanga Catholic ipiha in nasata power ni choya persecution ani bol khang chu ki sei nine dark ages tia ki he chu hi choi undeniable history in mi osin ke su ke he ya cho so video hi cha phat sunga hi Catholic Church kiti pope priest cardinal kiti ho bo sen Bible ani choi wa milham kiti mo mang Bible ni sim thailo ya cho koi man san pathin tu ta hen het lo hi chi khanga vai no ma thu ni ya pope hi Jesu pan muna pang pa hi chu ting ta la pope kiti hi alim amel long Jesu jing a hi tia documentam ta ani ji inaw jang chu ting ta le tam ta se yo me hi chi aban ban ka se ma sang hi chi video ga be mo mong hi tivin Bible in itabanga siamti hi anivedo aguhite chi video ong viral pen. What is happening here? What is that? Is that not human skull? Like gimnai da look, he's placing it in the head of Mary. So is that what the Catholics are worshipping in their temples? God have mercy. God have mercy. Look at that. Look at that. Just look at that. So the images they have in their temples, do they have the skull of humans inside of them? Idolatry. So is this not idolatry and veneration of the dead? Exactly. Lord have mercy. Idi chu hi ya chu Catholic sung hai betting ale relics hi 3 level hi chu na vet sana relics za chum min relics ki chu mithi ho ipa zabol na
za chum hi level ane o degree level ane o cho first level, second level, third level min tu nya hi chi level pen hi first level pen hi cho ai chu skull aman cho mi lu gu man cho first level a ki mo hi gu le chang samjang thisan chuteng ta le lugu hi choi ong ki man teng ta le hi chi mithi chu first level a highest honor ki pi he ti vet sanai ya chu hi chi Saint Agatha ki ti hi chi ket Italy gam Catania gam Sicily khupia pen chu hi chi muna chu ong rungkal kum zo kol hin na chu amanu ti na in a chon chan atu se la sa oi vet ting ale pura idolatry chu jing ai jing logan ai amo hin hi ta banga milim asim ho tio he za zan sei thim na neu han lang jong la every document na chu ting ta le pathin thu dung zai ta chu hi cho ta bang hi idolatry a hi dan ki chen ta pathin thun ai sei pi jong chu he venerations of the dead kiti pathin mi te jong ni bol ji we ati wen za sei ki nei polycarp athi chun ama ngai sang ama nung ji ho in ama lugu ho ama gu ha lo chu anila do ji we ati we ji chun athi kum ho hi phasin anit ji we ti cho na Christian ma so chin hi cha ko na chu venerations of the dead kiti hung ki pan he ti ho za se we ai la so pi ti ho hi to ta bang hi bible dung ji ya ki mu jong pon Bible in hita banga mithi khat galim bol gaza bol kiti ho jang hi pathin tu ta ke tu lo hil khat chu e ya chu pha hoi ta ke cha ikichi theu poi mo ma ji ngai hi chu ho ta bang chon no hi tu la e ho la ajang ichi pi ma wen family bang loi di hi anu pa thiam a pi pu thiam kha chu kom sia gel do al hana program gani pi jong ki jing hi chu ho chu venerations of the dead culture khat e hi chu ta bang hi pathin tu ta ke tu lo hil khat chu in ya chu hi cho ta bang hin pan do pathin thu to ki do na dinga ki hilna deception hin pulun hi vetti ngai le dark ages khang la ya pana Christian lal to na ani ki do ma sa pen hi chi Catholic church hi abul pa chung hi jing he so pi te ho ya chu hi chi poi mo ma jing ai Bible hi vetting ta le Catholic hi universal tina in chu ting ta le ama hi Bible chun the mothers of harlot ati noti min thang nu le achil ha ho atin lai tu pun bung som sa gina chu ya chu ama hi ho bung zo si mi nu pen dana ki sei chu ai jong hi amo document a jong Catholic hi mother church tiang tam ta ki he in chu den la Protestant zo si ama ko na hung ping do dana ki sei jing jong chu in church father ma so in scholar tam ta ma so zo si hi bon si kia Catholic chu church mother church hinar bonds kya phochi su ke hi chiting ta le 2015 line jong Pope Francis khang laya jong evangelical preacher min thang ta ho in inu hinga kile kit ding atiwa campaign ni bol dan ho jong anum su ke hi hisita bang chu thil su ni ya chu so pi te ho Catholic church hi Bible nin lunga role in ta play ding a se in sahim lal to na ki do na mun vanui le si pom pi Satan in hichi system na capture aborna lalto ki don mo na hi achu prophecy adinga chu poimo ta hi acha lo thu sei a khu heidan ho zo si event li jingwa update ibol thu ngai ya chu chiong hi latest update khana in thil poimo ta hi so pitio thu pun mung so no thum na Roman Catholic Church political power profession e hil na wa ko ama hi lut nu to kilowin kp ba kai to kilon vampi kenga na yin atia alu sagi aki sagi som ti ho sei su ke cho isu de nil bong sagi na ivet ting ta hele sahim li ho ki sei lengam ban nei chang lung ding ki sei ya a cheina aki som na ipi ha kinyo pa hung don do na Catholic Church ai dan pa to ina bon chakyang ki to su kya hi chi lengam hong ki bul phu na chu lengam ma sa ho Babylon Persia te Greek te Rome te ho ko na hung ki phut doi dan pa chu azunga kholu dan pa chu avet sa na hi chu sahim lengam ma sayo si hung chim ma to bana a chei na ka aki khat hung don do tia hi chi aki hung don do pen hi chi Catholic Church chu ai ti ki chen ta prophecy chun ai hi lo hi ya chu ong ki bul phu na a culture a tradition zo sil a doctrine zo si hi Heathens nation hwa ko na ahin la son dan chu thupun bung son thum na hun gi chin ta vet sai cho
ya chi chi thu pon mung som la thumna Catholic Church sahim masa tuya ko na hung do le leichunga ko na hung do sahim ama te ni hung ki thu da hung ki thu khoma ninnu nga hi na sata vanui le si pompe hin thunun handeng alin aneo aho avai chamlen lesu khentum lo hila miyo si ju sahim mel chi na anei sa ding sahim nunga zui sa ding sahim aho sa ding heti cho ya chu end time prophecy ding a hi key role len ta nei cho ya chu cho hi e hoin imo da la thilo a khunung hi pha ta ke cha pathin thwa i vet li jung nga hi cho na ya chu tu nya cho ta bong hung ki bol ai hi chi kyu jong choi po in Catholic Church ni chia bol kha jong veleu chun Sunday a in khial do dan sorry sabat a ko na Sunday in khial do dan ho hi amo kam chang ta a phun do na ho jong hi veleu chun Saint Peter Basilica thil su hoi veleu chun St. John Paul II, in the Apostolic Letters Dies Domini, teaches that Sunday is the day of the Lord, the day of the Church, the day of man, and finally, the day of days. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia. To sanctify Sunday, it is essential to celebrate the Eucharist. Listening to the Word and partaking of the body of Christ entail, according to the Council Fathers, the coming together in unum. That is, the joyful gathering of the faithful. I urge everyone to seek the best possible conditions so that even those who are unable to take time off work on Sundays may take part in Holy Mass. The day on which Christ rose from the dead is the core of the liturgical year and foreshadows Christ's second coming, when we will all rise again. For this reason, it is essential for the faithful to sanctify the Lord's Day by gathering to celebrate the Eucharist. May our active participation and steadfast witness help us to enter ever more deeply into the reality of belonging to Christ, and may we anticipate with hope His coming in glory. Dear brothers and sisters, I encourage you to sanctify Sunday by participating in Holy Mass, rather than merely attending it virtually. The Eucharist is a living encounter with the risen Lord, who gives meaning to our lives and grants us the grace we need to face each day of the week in the presence of God. May the Lord bless you. Imo so keidiu iza so keidiu kata santa in Catholic Church in abui pi pen hi Sunday ni khoi Sunday ni khu salu ding ti chui amo catechism jinga zong sabat akona Sunday a hin khial lo dan tho sei jingin chule tu la ya jong hi fa a pop tha be hung do do jong hin Sunday ni khu vanui pumpin a gel ho ding dan the Lord's Day tia aphun do jing dan ki mui chuding ta le council to zia amon paper ta bang khana a hin sim do jiwa resolution type agenda type tabanga Sunday ni khu chung chang the Lord's Day thupi ta a hin sei ji dan ve ting ta le Catholic Church in ke hon sabat a kona Sunday a kain khelo in hi ju pakai ni khu kiti hi tia a se pen hi ve ting ta le so pite ho ammo thane ne nu ya kona Catholic authority a kona hi chini khu hum ki khiala hi dan pa hi 100% evidence ai jing mi tam ta sang Catholic hon a khial je wa Sunday kin e po iti diu se ho lai Protestant church hoi anau tabang thula lo tabang hi hoi mathing ta sei dinga cho Christian history momong veleuchen Sunday hum ki pat momong Catholic church a kon hi ti ki chen sa in video tam tam ki sei jing tan hi cho tabang hi so pi ti ho jinga in ya chi tabang hi acha lo la khoi da nei tan tu ni nga hi deception na sata na to jinga in hi chai pathin cha te ho hi pathin thai ki bul phulo waile hi cho tabang hi hlep hla yum jing ningo to sanga hi gim nei zo che chai pathin wa ki do nai hung sang che na lai di mi dem mi sei si mi sa ko mi thu hau thua na ki kum na ti me thiu ki kum no men lang ki kum no mi zo le sa khu ki ti hi iki pat na diu le iki chei na diu he so pe ti ho tu jang Manipur ang veleuchun mail he gal ki panin politics sai buivin e ma to veleuchun abon cha kya nam thu phung tha buyo siong i buina sa khu thu bo ki ta cho
world history ki pat na hi pathi na hi in world history ki chain ni yong pathi na hi ya to sa khu ta san ki ti hi mi he ma de nga apoi mo pen ibui na de thu pi pen chui ya zo tu nai na ta san na serious the na dinga pathin tho ki bul phun lang mi him thu pi le mi him chon dan thua kon ki kang sen ti atm san ling na sata ki phung jing chui bible hin tin sayin tu pun bung som le get chang li vo ka mi te amanu chon sit na chu na chan kha lo na ding le amanu to na ki su gim tha lo na ding win amanu a kon chon hung do win pathin thun ti chu e hil na we hi chi catholic church system babylon ninu nga dinga twil hem ki khop khom na mun thil bu zo sium khom na mun pathin dan thu ki do na mun vanui pompi su atan na mun hi chi babylon khupia kon chon pathin hung do win te e ko na we koi ham tu na babylon khupi hindal ha jerusalem van kanan pathin nang leke dinga agun hi chi mun zon dinga ki guzau si chu hi chi mun chu idal ha dingu tu na ki good night nei de ka sei do no me hi chi tu le tu muna catholic church update kain bol chu in aban bana jong in hung chi ki dio e ka ki pa e